درباره و مجاره هولن پیک آنینا حکومتا نو یا عراق پشتی خوبکشیانا مقتدا صدر ز پروسه سیاسی عراق هولن چارچوبه هماهنگی ده چه بنجبو پیک آنینا حکومتا نو یا عراق کرد به چه آوایی و بجدار بن دوی حکومت دا من میوانکیه برس هندرین لزگین اندام بری جواتان نونرین عراقی خولا چهارم از بارم کاکندری مانه تو خیراتی سپاس کاکندرین پشتی خوفکشیانا مقتدا صدر پروسه سیاسی عراقی نها وقت بجن تو با کفت ساحه سیاسی چارچوبه هماهنگی دا نرینا تا اطار تنسیقی چارچوبه هماهنگی دکاریتن حکومتی که پیکینیتن لسر بنمایا حفظنگی شراکت سازان که هم خواستا شیعان کردان و سنان تو حکومت دا بجه بیتن بله رئیس الصلاف و جنابته و همی بینانید که 24 خیر هاتی سپاس براستی اوا افجاره ریدای العراق امشین بیجین اوا کم جاره کو لاینک خوفت کشیدش پروسیسا سیاسی همیه نکو اوا بس اندام پارلمانت خوش ناف هولا پارلمانیان استقاله پیدا تکرن و بجارا ایکی اوتی تدان هر چندش لایه که گله که گرنگ جی کو سنگا خود ناف پروسیسا سیاسی عراقی دا هی کو تیار صادریه نوکه امید بینین اطار تنسیقی آن چارچوبه هماهنگی یه هولدان دا و کی جنابته اشارت پیدا کو حکومت که پیک بینن گلان دیت شیعی و گلان دیت برانبر اوید کو بیجین حتی کو تحالف جیبون گل تیار صادری براستی از شین بجمتم ارکه زحمته بو اطار تنسیقی کو بشیتن حکمته که پیک بینید نه یا مستحیله یا بس برای یا من دید نامن دی پیچه که یا بزحمت بید بوچی چونکی حتی هندک لاین دیت شیعجی اواجی راگهان دیا کو خو وکیشن پروسیسا سیاسی عمار حکیمی و عبادی جی اویجی نوع تحفظه که دیار کری اویجی یا گوتی اف حکومتا حسابیتا پیکینان لاینه سرکی و کی تیار صادریت نافدانه بید و نتیجه ردود افعال بید اوه حکومت که جلکا به رایوی یا به بنما بید و هر گاوه که یا حاضر بید بو کتنی اشناف چونی دیدنا من حول ده ندان بس نوکه اجبر کو عطلة تشريعية وعيدا مازنيال بيشمه محاولة هنا كرن وكي أفريقيا أو كونغري النجف هاتيا كرن كو نزيكي اتناف بينا ديدنا بو چونا لان الشيعي و كردي دا تايبتي چه بيتن كردستاني كو اف حكومتا بيتا دانان بس از بيجم يعني يا سخته بيچه كي گلك دانستان بيت كاكندرين يعني مقتدا صدر خودي مازنترين كتله بو دناوا پارلمنتو عراقي و هف پیمان گل کردان و سنان هبون يعني مازنترين كتله و فراكسيون بو دناوا پارلمنتو عراقي دا هميشه دروش مكدوغوت كو لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية يتر خوش بروسا سياسي عراقي وكشان نكاري حتى سر ببتم نرين حتى مقتدا صدر دي تماشاكار بيتن دهاتي دا یان شری خوپشاندان سرجنو العراقی دست بیدگن خود از خوب رأی من مدید وقت انتخابات پیش وقت هاتی نکردن ید و خوله مقتدا صدر حتی روز دماهی که جی را گهاند بو کو مشارکت هل بجارت نادانه کرد یعنی همین لاینا حتی یو اینه و لعنت درکی و لعنت نافخوی همی افشار لید کرد که مشارکت کرد بوچی اجبر سنگاوی چی که اگر مشارکت نکرد با اما انتخابات نتهاد نه هل بجارت نتهاد نکردن نوکجی وکیشانوی اش پروسیس سیاسی عراقی از بارد کم یعنی دی بوشایی کام مازن وکیشان که تندروز بو خود وکیشان یا تندروز بو شویلایی و او بو چوناوی هی نه تا جیبجی کردن اوی خوبکشا بس کاده پنگاوا و یا دیو راد بید گلک محلل سیاسی شلو و کار سیاسی بجن پشتی و هنده
او ده جاده جولینید او ده خلک خو انت سر جاده ده جارکا دی خو پیشاندان آکد ئەواتە خوڤەکشاندنا سەدری نەبوو لە چارەسەر ji بۆ vê çendێک و کێشەیەن عێراقê ev کێشەیەن keleke bûyên çend salî çareser bibîtin. اوی تراگهاند صادری تراگهاند گوتی هگر هین بین و اف جاره اوا از بجم هین میکن اوه چاره سری بو کشت عراق ام حکومتا که پیک بینی نه حکومتا که هف پیمانی بید حکومتا که معارضه و اغلبیه بیتن دا معارضه جی دوری خوب ببینید حکومت جی دوری خوب ببینید زۆر باشە سەرۆک بارزانî ئاماژە vê çendê diketin ku mercêmeyê Kurdan beşdarîkirin di hikûmeta dahatî de divê li ser binemaya hevsengî şereket û sazanê bî tewafukê bîtin. Nerîna te rolê Kurdan di hikûmeta dahatî de wê çawa bîtin. Aya Kurdan beşdarîkirina Kurdan di danîştina beriya çend rojan ya parlamentoya Iraqê ji bo sûndxwarina cihgirtiyên nûnerên Sedrî yaxud bijin endam parlemanên ser bi fraksiyona Sedrî ya tiştekî asayî bûye yani nedeba Kurdan beriya hengî sozek wergirtiba yaxud ya daşnameyek wajû kirba yan xwastekên xwe li ser mêza danûstandinan gotûbêj kirban pişta beşdarî kirba. Tu zanî çûna jûra fraksiyona partiye eger bêjîn yan Kurdistanî bû nav jûra parlemanî bû wê rojê ew proseseka ya qanûniye ya yasayiye hindek endam parlemana îstiqala xwe ya dayî diviya hindekî dî bihên sîndê bixwin şînawana da rêkarê yasayiyê parlemanî pirêve biçin û parleman bi şêweyekî yasayî pirêve biçîn ne çûna jûr piraya min tiştekî da hesab bîtin neyê yasayî bû Kutla Kurdistanî eva cenabê te îşaret pê dayî ku çi tişt me heye ku em pê danûstandinê gelanî Mebesta me eger Kurd û Sunnan beşdarî nekirba divê danîştinê de çarçoveya hemangî netkarî yani nisaba qanûnî temam kirin bû danîştinê. Rast e bes ne Kurd ne layanê Sunnî nênerê teyarê Sedrî nînin parlemanî da bû çûnê xwe heyn wana jî استراتیجیا خویا هی وانا جی ایدئولوژیا خویا هی ادکاری سیاسی دا وانا جی نویتن اف پروسیسا هنی اف هل بجارتنیت هاتی نکنن پاشیبان هل بجارتنا قیمت ندما پارلمانی چه سنگکا یاسایی ندما اگه نچو باجوری دا اوج عاطل بیتن نه پرایام باشتر بود چوی نجور و اف پروسیسا پری و چو پارلمان بیاسایی پریکارت خویت یاسایی پری و چید اوادی مشکلک سیاسیه دانستاندنیت و دیش دربای پارلمانی. زور باشه برس هندرین لزگین اندام خولا چهارم یا پارلمانتو عراقی. گلکی سپاس کتون استودیو میوانی مبوی. گلکی سپاس.